nego što ovaj video krene, samo bih htio da vam kažem da svi koji nisu ušli u moj klan Cijena Terami uđu u klan 50 ljudi bota, tu je lider moj drug, pa ako budete imali sreće i lep, solidan broj trofeja, moći ćemo da vas prebacimo iz tog klana u moj klan, plus uđite družite s mojim drugom, on je sa mnom u kontaktu, tako da da, i treba pomoći zato što je napravio klan. Ok ljudi, znači dobrodošli u našu novu epizodu i ovaj tutorial, sad ovo će biti jedna drugačija vrsta tutoriala, zato što me je dosta vas me pitalo kako da kupim gemove, šta je da uradim, mislim, vi da uradite da bi kupili gemove. Pa, kupiti gemove jednostavno je mnogo lako, a dosta vas ne zna i komplikovano, ali je lako, razumijete što će kada, znači, kad sva znate što treba uraditi lako je, ovako izgleda komplikovano. Znači, samo kažem, prvo vam treba roditelji, ako nemate vi svoju karticu, znači morate imate staratelja od 18 godina, roditelje, ako imate 18 ili više godina, vi možete to sami uraditi. Znači, odete u banku, kažete vašem tati ili vi odete, uplatite, na primjer, hoćete 500 gemova, i vi uplatite kao 5, uplatite vi jedan više, na primjer uplatite, ako piše $5, vi uplatite 6 evra, zato što ova igrica nikad ne znate kada mislim ja vam sad kažem kako sam ja radio, ali vi kako hoćete, znači uplatite na primjer 6 evra, i oni sačekate jedno sat, 2 da vam to stigne da vam legne na karticu. Zadnje sve što uradite, vi kliknete na ovo, na primjer, evo se, neću to, ajde 500 gema, mislim neću kupiti nego samo pokažem. Sad, vi ovdje možete birate kao koje ćete kartice, imate master karticu i neke gluposti, imate svakakve kartice, i razumete. Zatim, vi izaberete na koju ste karticu platiti, ako je na primjer master card kao ja, vi to kliknete, ukucate lozinku, valjda, lozinku Google account, ali nešto, nisam tačno siguran, ali ukucajte lozinku nekog akaunta, na primjer Google account ili YouTube akaunta, to je najsigurnije. Zatim će vam tada pojaviti kao poštanski kod kartice, kod ize i sve gluposti, znači ako ne imate 18 godina, ako ne znate, znači idete pitite roditelji koji je poštanski kod i da nećete da mu kradu sve pare s kartice, ne brinite se, mislim pošto i mene su roditelji jedva pustili, zato što znati kako roditelji misle kao ja, sad će me opljačkaju, kao to nemoj sa sajtom mu daješ pare, tako da mislim vi znate da je ovo Clash Royale, nije neki sajt, tako da neće niko da se opljačka, ne brinite se, znači uplatite vi sad. Sad, još jedna stvar, kad budete tako pucali te kode s kartice, obavezno imajte karticu pri ruci, zato što će ti kodovi biti napisani na kartici, tako da vi gledate šta piše na kartici i pišete kode, poštanski broj svako ima, tako ako ne znate svoj, pitajte roditelji, oni će valjda znati. I da, to je jednostavno to i samo se to porte, kliknite ok i samo vam stignu gemovi, vi radite s njima što hoćete, tako da mislim, vidite, nije neka nauka. Sad, znači, to je bilo to epizode i da sam još jedno izvinite zašto nema videa puno, mislim, ima videa, nego nisam uploadao 2 dana već, ili 3 dana, ali tako nešto, 2 ili 3 dana, a obično uploadam nešto ovako između 2 dana i dan. To je zato što je prepun sam obaveza, znači kao što vi imate isto školu, imam i ja isto školu i puno obaveza i učenje i gluposti i sad ocene, tako da razumite me. Probat ću da napravim livestream u petak, ostavite u komentarima da li hoćete livestream u petak, tako da nadam se da su uživali, a mi ćemo se vidjeti u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Šta je da uradim, mislim, vi da uradite da bi kupili gemove. Pa, kupiti gemove jednostavno je mnogo lako, a dosta vas ne zna i komplikovano, ali je lako, razumijete što će kada, znači, kad sva znate što treba uraditi lako je, ovako izgleda komplikovano. Znači, samo kažem, prvo vam treba roditelji, ako nemate vi svoju karticu, znači morate imate staratelja od 18 godina, roditelje, ako imate 18 ili više godina, vi možete to sami uraditi. Znači, odete u banku, kažete vašem tati ili vi odete, uplatite, na primjer, hoćete 500 gemova i vi uplatite kao pustili, zato što znati kako roditelji misle kao ja, sad će me opljačkaju, kao to nemoj sa sajtom mu daješ pare, tako da mislim vi znate da je ovo Clash Royale, nije neki sajt, tako da neće niko da se opljačka, ne brinite se, znači uplatite vi sad. Sad, još jedna stvar, kad budete tako pucali te kode s kartice, obavezno imajte karticu pri ruci, zato što će ti kodovi biti napisani na kartici, tako da vi gledate šta piše na kartici i pišete kode, poštanski broj svako ima, tako ako ne znate svoj, pitajte roditelji, oni će valjda znati.
I da, to je jednostavno to i samo bukvalno, samo se to potvrdi, uplati vi jedan više, na primjer uplatite, ako piše $5, vi uplatite 6 €, zato što igrica nikad ne znate kada mislim ja vam sad kažem kako sam ja radio, ali vi kako hoćete, znači uplatite na primjer 6 € i oni sačekate jedno sat, 2 da vam to stigne da vam legne na karticu. Zatim sve što uradite, vi kliknete na ovo, na primjer, evo neću to, ajde 500 gema, mislim neću kupiti nego samo pokažem. Sad, vi ovdje možete birate kao koje ćete kartice, imate master karticu i neke gluposti, imate svakakve kartice, i razumete. Zatim, vi izaberete na koju ste karticu platili, ako je na primjer Mastercard kao ja, vi to kliknete, ukucate lozinku, valjda, lozinku Google account, ali nešto, nisam tačno siguran, ali svejedno, ukucite lozinku nekog akaunta, na primjer Google account ili YouTube account, to je najsigurnije. Zatim će vam tada pojaviti kao poštanski kod, kod kartice, kod ize i sve gluposti, znači ako ne imate 18 godina, ako ne znate, znači idete pitite roditelji koji je poštanski kod i da nećete da mu kradu sve pare s kartice, ne brinite se, mislim pošto i mene su roditelji jedva. Prije nego što ovaj video krene, samo bih htio da vam kažem da svi koji nisu ušli u moj klan Cijena Terami uđu u klan 50 ljudi bota, tu je lider moj drug, pa ako budete imali sreće i lep, solidan broj trofeja, moći ćemo da vas prebacimo iz tog klana u moj klan, plus uđite družite s mojim drugom, on je sa mnom u kontaktu, tako da da, i treba pomoći zato što je napravio klan. Ok ljudi, znači dobrodošli u našu novu epizodu i ovo je tutorial. Sad, ovo će biti jedna drugačija vrsta tutoriala, zato što me je dosta vas me pitalo kako da kupim gemove,